کرد گلک جنجادا آری روجلاتا ناوی نهری کوناره. پروتو کرد بری زاینه ده 1000 سالان ده لمزوپوتامیا جورین لیتیاین زاروس توروسان و دنافبرات کمی دیجله و فراده ده جینه. لگور دیروکناسی کرد شرفخانه بتلیسی آخا کردان لباکور جیخنس و بازیت دست پید که لروجاوا چمیش گزک مرش ملتی دیگر نواخواه و حتی بانتاکیا دریج دبه. لباشوری روجاوا کلیس، رحا، مردین و جزیره جی دیگر نواخواه و جور دسر موسیلی را دریجی باشور دبه. سلیمانی، سینه، کرماشان و لورستان جی دیگر نواخواه و دگیجه باکور. آخا کردان مزوپوتامیا جیگلک شهرستانیان را بویه بنگه. افشارستانی، سومر، اکاد، بابیل، مد، انگوکالکین کردان، آسور، پرس و بیزانسن. ایروژی لسر آخا کردستانی بناشه و درجاین وانگل، چاند، اول و مذهبان، ارمنی، آسوری، سوریانی و کلدانی دیجین. اولا کردان آدسپیکی اولا زردشتیه. زردشت پیغمبر بری زاینی سال 660 لکردستانی نزیکی باجار ارمیه هاتیه جهانی و پرتوکاوی زند آوستا بری زاینی سال 600 هاتیه نویساندن. آخا مزوپوتامیا انگو کردستان جیگلک اول و باوریان ره بویه بنگه. خلیل ابراهیم جرحایه. مانی لدورا مردین درکتیه هوله. هری داوید د سال 607 ده فرماندار عمر بن خطاب کردستان داگر کرنه و اسلامیت ناف کردان بلاف کرنه. آخا کردستان سال 1639 به پیمان قصر شیرین که دنابرا عثمانی و صفوی آنده هاتیه امضا کرن دبه دو بش.
سالا 1923 جی به پیمانا لوزانه د ناوبرا 4 دولتان ده دبه 4 بش. باجارên Kurdistanê yên mezin û girîng evin. Agirî, Amed, Akrê, Banê, Bazît, Betlis, Bokan, Cizîr, Cölemek, Çevlik, Dersim, Dohok, Dilok, Afrin, Elaziz, Erzingan, Erzurum, Eleh, Hewlêr, İlam, Kamyaran, Kerkuk, Kirmaşan, Mehabat, Malatî, Maraş, Mêrdîn, Merivan, Midyat, Musul, Muş, Nisêbîn, Pawê, Pîranşar, Qamişlo, Qoser, Qers, Riha, Samsûr, Şirnex, Şîno, Urmiye, Wan, Serdeşt, Sakız, Sêrt, Sêwaz, Silêmanî, Sînê, Cem û rûbarên Kurdistanê yên herî mezin Dicle, Fırat, Zap û Arasın. Ciyayên Kurdistanê yên bilind Ararat, Ango, Agirî, Cîlo, Cudî û Rîsteya Zarosın. Serherd û binerda Kurdistanê ji aliyê Kenan ve jî pir dewlemend e. Petrola herêmê li 4 beşên Kurdistanê derdikeve. Li Bakur çiyayên Ramanê, li Rojava, Rimelan, li Başûr Kerkûk cihê petrolê ne. Gola Urmiye, Gola Wanê û Gola Xezarê golên Kurdistanê yên herî mezinin. Gelê Kurd herî bêtir debara xwe bi çandiniya dexil, fêkî û xwedîkirina heywanan dike.